Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Yarakaye yatangaje ko Perezida Felix Antoine Thsisekedi cirombo w'iki gihugu ahangayikishijwe cyane n'imyigaragambyo ikomeje kubera mu mujyi wa Uvira. Kamehe yabitangaje kuwa mbere nyuma y'inama yamuhuje na Thsisekedi, Perezida wa Sena Samarukonde na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka. Imyigaragambyo ikomeje kubera mu mujyi wa Uvira wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu ngingo iriya nama yibanzeho cyane. Yarakaye yavuze ko Thsisekedi ahangayikishijwe n'iriya myigaragambyo. Umukuru w'igihugu ahangayikishijwe na biriya bintu kandi ari gushaka ibisubizo biciye mu ntumwa z'abagize guverinoma zorejwe muri Uvira mu rwego rwo gushaka igisubizo cya kiriya kibazo. Kamehe ntiyatangaje abagize itsinda ry'intumwa Thsisekedi yohereje muri Uvira mu rwego rwo guhosha umwuka mubi uriyo. Kuva ku itariki ya 2 Nzeri uriya mujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo uri kuberamo imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana General Olivier Sita mu mpera z'umwaka ushize. Thsisekedi yagize umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ishinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi. Ni icyemezo cyakora kitashimishije abarwanyi b'abazarendo bashinja Sita kubakorana rwihishwa n'umutwe wa M23 birangira bafashe icyemezo cyo kwigaragambya. Kuwa mbere imyigaragambyo ikomeye y'abazarendo n'abaturage byabaye ngombwa ko ingabo za leta zikoresha amasasu mu rwego rwo kugerageza kuyihosha. Gusa amakuru avuga ko zarashe abantu babarirwa mu 10 abandi benshi barakomereka. Ni amakuru ari kugenda acicikana gusa hari n'aya ngaya yazindutse avugwa. Ubu noneho ntabwo bikiri ibanga. Waruzi neza ko iyo wivuje nabi uba ufite ibyago bya 80% by'uko ya ndwara ishobora kuza ifite ubukana burenze ubwo yari isanganywe. Ariko hehe nizo mpungenge kuko muganga wacu ni inzobere cyane, akoresheje imiti y'ibimera yirukana inyatsi n'akarande, avura amarozi y'amoko yose, agarura ibyibwe, yirukana nyabingi mu muryango, atanga umuti w'ishaba ku bacuruza bikanga, atanga umuti w'inkundo, azingura abazinzwe ndetse n'ibindi byinshi. Mwegera gufashe kuko arashoboye. N'abari mu mahanga bose abaha serivisi. Muhamagare ushyize akamenyetso ko guteranya 250 7 8 0 2 7 nuhura nawe uzagenda utanga ubuhamya. Ikomeje gufata indi ntera aho uruhande urwo ari rwo rwose ruri kugenda ruvuga byinshi rushaka gukora ndetse ibindi bigakorwa mu mfupfu. Umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 General Major Sultan Makenga yagaragaje ko afite umugambi wo gufata indi mijyi ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo Kalemi mu ntara Tanganyika, Kisangani muri Chopo na Kindu muri Maniema. Ubu butumwa yabutanze ubwo n'umuyobozi w'ihuriro Ahise M23 Corneille Nanga bayoboraga umuhango wo kurangiza amahugurwa abanyamuryango bashya bari bamaze ibyumweru 2 wabereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. General Makenga yatangaje ko abanyekongo bakomeje kubabazwa n'ubutegetsi bukorera Kinshasa, bityo ko abanyamuryango ba Ahise M23 bakwiye kwiyumvamo inshingano yo kubohora Kongo yose. Yagize ati iki gihugu cyarasenyutse gikeneye kubohorwa kandi kubohora iki gihugu bisaba imbaraga. Nk'umuryango turishimye ariko tuzishima kurushaho ubwo butaha tuzaba dutangira aya mahugurwa Ikisangani, Kindu na Kalemi. Uyu murwanyi yagaragaje ko kugira ngo iyi mijyi ifatwe bisaba umusanzu ufatika buri munyamuryango urimo gusobanurira abanyekongo batari muri Ahise M23 impamvu zatumye ihuriro ritangiza urugamba rwo kubohora Kongo kugira ngo nabo baryiyungeho. M23 yasubukuye urugamba mu gushyingo muri 2021 nyuma y'imyaka 8 isenyutse mu gihe gitoya yafashe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu gihe hari abatekerezaga ko izasenyuka vuba cyangwa isubira inyuma. General Makenga yatangaje ko M23 itazasubira inyuma ahubwo ko izakomeza gutera intambwe ije imbere. Atabenshi batekereza ko tuzasubira inyuma. Ibyo ntibizabaho. Dushaka amahoro, turwana amahoro ariko binyuze mu nzira nk'iyi ngiyi. Ibi byanashimangiwe na Nanga agaragaza ko ahubwo bibaye byiza amahugurwa atazabera no mu yindi mijyi irimo Rubumbashi mu ntara Hot Katanga, Kolwezi muri Luaraba, Mbuji Mai muri Kasai Orientale, Bandundu ndetse na Kinshasa. Nanga yagize ati abarota ko tuzasubira inyuma n'inzozi nyine, kurota n'uburenganzira ntituzasubira inyuma, tuzakomeza tuzabohora Kongo kandi nk'uko umuyobozi ku rwego rwa gisirikare abivuze. Twifuza ko amahugurwa ataha yazabera Kalemi, Rubumbashi, Kolwezi, Mbuji Mai, Kisangani, Bandundu ndetse na Kinshasa. General Makenga yasabye abanyamuryango bashya FC M23 ko guharanira kwagura ibindiro n'ihuriro amahugurwa y'ubutaha akazabera mu yindi mijyi abarwanyi babo bazaba barafashe. Ati mugende mushaka imbaraga tubohora igihugu cyacu kugira ngo amahugurwa azakurikira aya ngaya tuzabe turi Kisangani, tuzabe turi Kisangani, tuzabe turi Kindu. Ahise M23 igenzura ibice bifite ubuso bwa kilometero zirenga 34,000 birimo imijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo nka Goma yafashwe muri Mutarama na Bukavu yafashwe muri Gashyantare muri 2025. Nubwo bimeze bityo
ariko ku rundi ruhande nabo ntabwo bicaye, kuko amakuru avuga ko ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura hamaze amezi hacicikana indege zikoreye ibitwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bujumbura n'ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo nk'umujyi wa Uvira bihana intera ngufi cyane, kuko kuhagera bisaba kwambuka ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se kunyura mu muhanda munini uri mu majyaruguru yacyo. Ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zisanzwe zifatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro ya M23 kuva muri 2023. Ntiziri kugurirwa intwaro gusa, kuko zinahabwa imyitozo zifasha gusubirana ibice zambuye mu ntara Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 intambara yagoye cyane ingabo za Kongo n'iz'u Burundi, kuko nibwo zakuye mu bice bikomeye byo muri izi ntara birimo umujyi wa Goma n'uwa Bukavu, zongera muri Uvira no mu nibice byegeranye. Muri Werurwe 2025 President Ndayishimiye yatangije imyitozo ya gisirikare y'amezi 4 mu kigo cya Mabanda, Mwaro, Bururi na Mutukura, aho hatorejwe abasirikare 10,000 biteguraga koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro zirimo roketi n'andi masasu ku cyambo cya Sudani na Tripoli muri Libya, zagurirwa iki kibuga cy'indege zigapakururwa zishyirwa mu makamyo azijyana muri Uvira nijoro. Leta ya Kongo nayo yatiye indege za societe zirimo Server Air y'umushoramari w'umuhinde Harish Jagtan n'eshanu za Mongabon ya Eli Akrimad Joseph ku itariki 31 Werurwe, izifashisha mu kugeza ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa Bujumbura bivuye Kinshasa bikahava byoherezwa muri Uvira. Ikinyamakuru kandi cyanasobanuye ko indege ebyiri za Erushin 156 zavuye Bukavu zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku itariki 14 Mata n'iya mbere Kanama. Mu ntwaro zari zikoreye harimo iziremereye cyane n'izohereje nka RPG-7 machine gun ndetse n'izindi ntwaro ziremereye. Intwaro zavuye i Baku hashingiye ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bwagiranye na Minisiteri y'Ingabo ya Azerbaijan muri Nzeri muri 2024. Ku itariki ya mbere Nzeri muri 2025 indi Rushen yagejeje izindi ntwaro ziremereye cyane n'into kuri iki kibuga cy'indege, ariko noneho zari zaratumijwe n'ingabo za Kongo zorejwe muri Kivu y'amajyepfo kugira ngo zifashishwe mu guhangana na M23. Ariko nubwo ku mpande zose bimeze bityo, raporo ya Loni nayo yongeye kugaruka ishinja u Rwanda ibyaha by'intambara muri Kongo. Iyi raporo yavugaga ko igihe kigeze ingabo z'u Rwanda ndetse n'abamwe muri M23 ngo bagomba kugizwa mu butabera. Iriya raporo yavugaga ko u Rwanda ngo rutari rwonyine mu bikorwa byo gushyikira M23 FC mu buryo bw'amafaranga n'intwaro gusa, ahubwo ko ngo rufite n'uruhare rutaziguye mu bikorwa by'intambara. Ngo ingabo z'u Rwanda bivugwa ko ngo zagaragaye mu mirwano myinshi, kandi kenshi ngo abatangabuhamya bagashimangira ko abarwanyi babonaga bafite imyambaro y'ibirango by'ingabo z'u Rwanda. Kubw'ibyo ngibyo ngo raporo ngo yemezaga ko u Rwanda rushijwe ibibazo bibiri bikomeye: kuba ingabo zarwo ubwazo zarakoze ibyaha bihabanye n'amategeko mpuzamahanga, ngo icya kabiri ngo kuba rutarabashije cyangwa se rudashaka guhagarika ibikorwa by'ubugome n'ibyaha by'intambara byakozwe na FC M23. Ariko ibi ngibi byaje n'ubundi bisubiramo amagambo yari yatangajwe na Human Rights Watch. Muri aya magambo yasohowe na Human Rights Watch bavuze ko ngo bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga ngo bakabona buryo ki ngo abasirikare benshi bapfuye. Icyakora ibi ngibi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorande yaje kubinega, ndetse abwira Human Rights Watch abangaba ko ibyo byuma bakoresha bareba uko mu Rwanda bimeze, bakabirebye bareba uduce dutuyemo abanyamurenge, aho abarundi bambutse ari abasirikare benshi bagiye kwica abanyamurenge. Muri aya magambo ye Yorande yavuze ko atemeranya n'ibyo Human Rights Watch ihora ivuga, ndetse ko ngo ahereye kera cyane ishaka gusebya u Rwanda ndetse no kurwangisha amahanga, ndetse akavuga ko abangabo muri Human Rights Watch ibyo byuma by'ikoranabuhanga bavuga bakoresheje bareba uko mu Rwanda ibintu biri kugenda, bakabaye barabikoresheje berekana uko ingabo z'u Burundi zigira mu 10,000 zambutse umupaka zinjira ahatuwe n'abanyamurenge kugira ngo babice. Ibi ngibi rero nibikomeje kugenda bivugwa, ariko nanone benshi bakavuga ko ibintu byakomeje kudogera muri Uvira, aho M23 bivuga ko igiye gufata kariya gace ndetse no kongeraho n'ibindi bice byinshi. Ariko ku rundi ruhande ingabo za Kongo, iz'u Burundi, FDLR ndetse n'abandi bose babafasha nabo bikavuga ko ngo bakomeje kwipanga bagura intwaro ndetse n'indege za karabutaka. M23 ndetse n'umugabo w'ingabo wazo General Sultan Makenga we yavuze ko nta gusubira inyuma, ko ahubwo bagomba gushirwa bafashe Kinshasa.